Ekipa, dobro jutro i lijepi pozdrav sa Trsatske gradine sa kojim imate prekrasan pogled na rijeku i na Kvarner. Ja sam sebi našao danas odličnu lokaciju za punjenje baterije za jedan brzinski trening. Dobro se zagrite, dobro se razgrnite i krenimo. Imamo 3 vježbe. Prva vježba koju danas radimo, stanemo u poziciju upora plenka i probajte čim manje kukovima bježati lijevo-desno, svaki puta taknite rame. Radimo svaki puta 10 komada, ovo ostaje isto. Zatim se spuštamo na laktove dole, držimo 10 sekundi, s time što ćemo ove laktove, ovaj plank graditi. Do 10 sekundi pa do minute. Nakon toga dignemo se gore, visoko ruke, lakša verzija, malo pojačana verzija da ćemo napraviti to isto u skoku. 1, 2 i najteža verzija nakon ta 2 poskoka. Pustimo se lagano dolje i napravimo čučan skok. Vrlo jednostavno, dobro se zagrite, dobro se razgibajte. Još jedan prekrasan pogled za jutarnje buđenje. Krenimo. Pustimo se dole, takni rame na 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Lagano, brzo i efikasno. Laktovi dolje se spustimo, štoperica 10 sekundi na 3, 2, 1. Naš 10 sekundi je prošlo, idemo lagano sa poskocima. 1, 2, čučanj, skok, 10. Ovo je bio 1. Ajmo. 1, 2, dole. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 6, 7, 8, 9, gotovo. Ajmo dolje, 10 komada, taknemo rame na 3, 2, 1 i 1, 2, stisni trbuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plank dole, 20 sekundi, na 3, 2, 1, hop! Idemo se gore, poskok na 3, 2, 1, ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ovo već lagano 2 serije smo odradili. Spuštamo se dolje na 3, idemo na pola. Na 3. Uzmi zraka 2, 1 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagano spuštamo se dolje. 30 sekundi. Na 3, 2, 1, hop! Završi 3. seriju sa poskokom, smiri disanje, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Odlično. 3 serije smo odradili, spuštamo se dolje četvrta. Na pola smo. Na 3, 2, takni rame, 1 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fino. Pustimo se dolje, štoperica. 40 sekundi, dajte sve od sebe. Na 3, 2, 1, hop. Ono gore, upside down stalno na 3, 2, 10 komada, 1 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peta serija, spustimo se dole, takni rame na 3, smiri disanje, 2, 1 i 1, 2, stisni trbuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Sad je lagano igra. 50 sekundi, pripremite štopericu na 3, 2, 1, hop! Peta serija. Ponovi. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Šesta serija. Već lagano probija. Smiješi zrak. Smirite disanje. Ideš odlično. Na 3, takni rame, 2, 1, hop i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fino klekni dolje, lagano istegni pred minutu, malo ramena, smiri disanje, pusti glavu na strunjaču. Možemo minutu, ajmo to odraditi. Na 3, tresi ruke, 2, smiri disanje, 1, naša minuta kreće sad.
7 minuta. 20 komada, to je zadnjih naših 10, nećemo reći da su zadnji u ovoj seriji. Idemo. 1, 2, 3, ideš odlično. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1 za vas. I odmah si lijepo ovako stavite stolicu. Ne, na kraju treninga dobro se istegnete, dobro se razgibajte. Po jutru se dan poznaje. Ostavljam vas da vidite i uživate u prekrasnom pogledu.